الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم. نقصی ضربہ حضرات سنگھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یامنا چاورب احسان امسن کرمنی اللہ تبارک و تعالیٰ نا ایکھوئی نکھوئی اللہ نا پیرک لبا متم اسیدگی کائتھوک لگا دین کی دمکتن ہائدنا دین کی وفم کھرا تارو کے ہائدنا لنگ بھی رکھ لبا مسیح اللہ کی اچوب احسان نے متنگ تارک پپن سیدہ سو اللہ نائی کوئی خودنگ مک ہائے ربا دین کی مجلس خودنگ مکتا یاو بنگ امہن بسنو پھم بنگ امہن بسنو امدی دین کی وفم خودنگ مک تارک مدودا عمل تو بنگ امبگی پانگل پی نبی بو اسنو. محترم حضرات یامنا تیلب متمدا ngasi mayam gi mafam da din gi maru oiba wafam kharatang thamjage masida soi khibalan khiba yawrabasu ahan ba maktata Allah taala na maaf to bibo isanu amadi matung tarakpada thambiri bo alamai kiram sing nasu madubu chumthok pirakpagi ijazat pijari. محترم حضرات اللہ تبارک و تعالی نا ایکھوئی بو دنیا دا تھابی رک پسی بہت مختصر ہائی بدی یامنا تیلب پنسی اما کھکتنگ پیرگا اللہ نا تھابی رک پنی ہائی ربا تیلب پنسی اسیدسو امکا اللہ نا ایکھوئی بو تھارک پنو متگی ہورگا ایکھوئی دنیا کی سبک سورم خودی مکلوئی نمک حیل لگتے اہان بدا اللہ نا ایکھوئی بو تھابی رک پدا ایکھوئی لون بنگم دے ہائی بنگم دے تابا کھکتنی امدی کری گمبا ام فوبا تو بنگم دبا کپ کھکتا ایکھوئی گی اتھو ایرمی ادوبو ایکھوئی گی اما بابا گی ذریعہ دگی اللہ نا ایکھوئی بو چاو نبا یوکھن بھی رک لے امدی ایکھوئی گی پنسی گی میرون تارک پدگی نا ایکھوئی گی سیدر و فوبا اسی کھکی اللہ نا ایکھوئی دگی حساب لو گنی ہائی ربا تیلب پنسی اسیدہ اللہ تعالیٰ نا ایکھوئی دگی کری پامی امدی ایکھوئی نا اللہ کی دمکتا کری تو فم تھوئی مسی ایکھوئی خودنگ مک ایام بنا مومن مسلمان خودنگ مک لوئی نمک کھنگی ادوبو مسیبو تھبک اوئی نا پانگ تھوک پا متم دا کوتا ہی توریبا اسے مسیح ہینگ اللہ نے حساب لو گنی. محترم حضرات این حجیق خطبہ کی دوران دا قرآن کریم کی تیلب آیات اما تلاوت توجکری ہائی ربا آیات ادو دا اللہ تعالیٰ نا ایکھوئی خودنگ مکی سیبگی پوجین پی رکھ رہے اللہ نا ہائری کل نفس ذائقۃ الموت دنیا دا لاک لبا تھوائی پان با خودنگ مک لوئی نمک سیبگی مہاو تنگ لگنی سیبا ہائی بسی ایکھوئی خودنگ مکتا لوئی نمک شیرانی ngasi sigani hayeng sigani huren sigani hujik hujik sigani kana ama foba khangba ngamde karigumba aingonda natraga kana gumba mi amada haire ke nang hayeng ayuk nangi sibagi matamni masida nang kari kari tawningba tawhoro haiba tarade ekhoi kari tawgani masi ek imaging tawraga yengsi siba haiba si nang hayeng ayuk sirani haiba taradi aikhoi madugi damak yamna bichen oiganeba balke hayeng ayuk sirani hairiba midu dadi mangonda ngasi dagina hayeng phobagi pung tara pung mapan si magi ngonda matam lairi yaba hayeng ayuk sirani haiba sida phoba adubu aikhoi na khoi di hayeng ayuk yogane haiba su khangba natriyaba adudi hayeng ayuk sirane na haiba midugi damakta de ekhoi na khali yamna telena adudagi hena tena ufam thokpadi ekhoi gi punsi sineba
مرمدꯤ ايكوي هيين ايوك يوكيني نترغا يوروي هايبسي ايكوي خندريو Hujik hujik ay isada amtung khantha duna yengsiba karigumba ay si hujik siba tarabadi ay hujik ay gi thawai si Allah na farista gi zariya dagi lohan ki batarabadi kya ay kabar gi azab tagi kanba ngamluragadra aingonda kayam yamna amal yauri aingonda yauri ba amal sina aibu kabar gi azab tagi kanba ngamladra aingonda yauri ba amal sina aibu hayeng maidane hashar da Allah gi mamang da lepa ngamlagadra aingonda yauri ba amal sina ai pulsirat ki thong lan bada ilai laina lan ba ngamlagadra aingonda yauri ba amal sina hayeng ai gi namai amal olak pa matamda afabaga fattabaga olak pa matamda afaban hena lumadra ay isana amutang khantha duna yengseba aingonda hujik hujik mak ay isa hujik phambiri bu khuding mak isa da amtang tajarba tawraga khantharaga yengbiyu isa da yauri ba amal sina kya ay bu jannatta pujanba ngamlagadra haibase amtang khantha duna yengseba khantha bire ko mayamna adu ay isamak ngasi mayam gi mafam do wafam thamliba ay isamak se ay gi amal sina ay bu jannatta pujanba ngamgani haibagi thajaba leitriba to adu nungsi jarba hazrasik ay gi amal sina ay bu jannatta pujanba hujik hujik ay gi thawai si lau ki bataradi ngamloi haibai khoi khangliba adu oi bataradi ay khoi gi siba so hakni ay khoi gi imang da miyoi kaya sidana hankhre ay khoi su sirani ngasi ra hayeng lau hujik la khangdri adu oi batarabadi nungsi jarba hazrasik ay khoi sidringai gi mamang sida aigi amal si matam khuding makta itna haibadi aduk yamna amal de engonda soidan thampham thoi ke ai hayeng mafam du da yauraga ai siraba matungda kabar gi azab tagi kallaga itminan gi sata jannat ki thongnau hangdu aga tumluba adugi matungda kayamat ki numitta yamna lain aigi hisab lobi khiba amade aigi namai amal olakpa matamda aigi namai amal afabuduna hena lumba aigi et ki khutta aigi namai amal gi reason pirakpa pulsirat ki thong lain lan mangamagani haibagi chang du fogi amal de khoida thambam thoeba nungsi jarba hazrat singh ay amal tawrasu ay gi punsi hawkhigani aina amal tawdaba tarasu ay gi punsi di hawkhigani hawkhiba punsi sidi aingon amak hanna laoi muhtaram hazrat Allah taala na ay khoi khuding makbu nungsi bibadagi ay khoi gi nungsi raba rasul sallallahu alaihi wasallam Allah na ay khoi gi damakta thabi rakni Allah na rasul tharak lam daba tarabasu mahak na ikhoi dagi hisab lawba matamda ikhoi da khumningai gi karisu leiroi manamdi Allah taala na ikhoi da bagair hisab haibudi ikhoi na hairuba niruba naidana Allah gi pirak liban niamat sing ase masigi shukrana tor par ikhoi na punsi chup Allah gi ibadat tawba matamda so ikhoi da awat pu oigani ikhoi gi amal na adubu Allah na ikhoi khuding mak har momin amadi dunia da lakliba mipum khuding mak ase Allah taala na har insan khuding mak ase jannat ta changhan ba pami aduna bu Allah na mafam matam khuding makta matam gi oiba nabi rasul kaya tharak laga mioi bu afabi mai kai da kausan ngai gi hot halai aroi bada ikhoi gi nungsir ba rasul sallallahu alaihi wasallam tharak laga Allah na mahak ase rahmatul lil alamin alam pumna makki rahmat ki zariya oi halaga Allah na thabi rakhibani mahak ki matung inba amadi mahak ki matau tamlaga mahak ki tarika da ikhoi na punsi len khiba adu khaktane ikhoi gi mai pak pa gi zariya de nungsi jarba hazrat singh Allah taala na ikhoi gi damakta matik charaba rasul thabi rakhre mahaki matau tamba mahaki matung inba aikhoi gi punsi gi khwaidagi maru oiba amani mahakna aikhoi karamna punsi lengani karamba amal tawraga Allah gi mamang da lep lugani karam maina aikhoi kari tawgani haiba khuding mak hatta ke Allah gi rasul sallallahu alaihi wasallam na aikhoi da pishab tawba pakhana tawba sifhoba karamna tawgani haina takbiram labani donung sijarba hazrat singh aikhoi khuding mak rasulullah sallallahu alaihi wasallam gi tarika da mapung phana punsi lening ai gi hotna si inshallah amadi mahakna purakliba dine sida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯠꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯌꯥꯃꯠꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯥꯕ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯕꯒꯩꯔ ꯍꯤꯁꯥꯕꯀꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯅ ꯖꯟꯅꯠꯇ ꯆꯪꯍꯟꯈꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯖරිꯌꯥ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯔꯁꯨꯂꯨꯜlah ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍु ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯗꯨआ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯔꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯨआ ꯑꯁꯤ ꯍꯗꯤꯁꯦ ꯄꯥꯛꯅꯤ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हाना दगी रिवायतनी महाकना हाइदोक पिरम्मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसी मरक मरकता नमाज मतुंगी दुआ तौबदा हाइरिबा दुआ असी अदुम तौबा थेंगनै अइना कनानो हाइरसि हजरत आयशा ना हाइरिबनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मतुंगी मरक मरकता हाइरिबा दुआ असी अइना तौबा थेंगना जहवी हाइरिबा दुआ दी अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा हाइरिबा दुआ असी के अर्थ दी ए अल्लाह अइगी हिसाब लौबा मतमदा नहाकना लाइहनबियु अदो हाइरिबा दुआ असी सोनबा हजरत आयशा ना थेंगनरमेबा महाकना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हंगचै या रसूलल्लाह हाइरिबा दुआ असी आसान हिसाब हाइबगी अर्थदि करीनो हाइबदी आइगी हिसाब लौबा मतमदा लाइहनबियु हाइबगी अर्थदि करीनो हाइना हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हाना हंगी मतमदुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हाइदोक पिरमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हाइबिरई हिसाब लाइहनबा हाइबदी बंदागी नामाय अमल हयिंग ओलक्पा मतमदुदा अल्लाह ना यिंगसनबिबा अमदी मदुदा मागी असोय अरान खुदिंगमक्तु दरगुजर तौबा दरगुजर तौबा हाइबदी मागी असोय बसिंगदु कुपसनबिरगा महाकीदमक्ता यामना लाइना अराइबा मवोंगदा हिसाब तु लौखिबा अदुदु मखाताना अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइरई ए आयशा कनागुंबा मी अमदा अल्लाह ना महा की हिसाब लौबा मतमदा सिना करिगिनो ना हंगबा होरखरबा हाइबदी महाकोंदा वहंग पोखुम होरखिब तारगदी महा की खोंफम लेंफम लेररोइसिनी तो नुक्सीजरबा हजरा से अखोई हिसाब सु लौगदौरिबनी अखोइसु अल्लाह की ममांग सोइदने हिसाब पीरुगनी हाइरिबे हिसाब अदु पीब मतमदा अल्लाह ना अखोई हिसाब लाइन लौबीनिंगाइगी दमक्ता हाइरिबे दुआ से अखोई खुदिंगमक दुआ तौब खुदिंगमक्ता अदुमक सिजिनबिनसी इंशाअल्लाह दुआ अदुदी अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा हासिबनी हाइरगना आई इथन खक्की अल्लाह आईगी हिसाब लौबा मतमदा लाइहनबियु हाइबा अदु करिगुंबा अखोइना अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा हासिबना आइना हाइखिब तारगना अखोइगी हाइबसिदा अखोइना नियत तौरगा मिपुन खुदिंगमा करिगुंबा अपुनबा दुआ तोरकपा मतमदा हासिबना हाइबा अदुगा आई थंदा तौरे हासिबनी हिसाबन यसीरा हाइरिबा दुआसी सोनबा इंशाअल्लाह दुआसी से अखोइ खुदिंगमक सोनमिनसी अमदी अखोइगी सीद्रिंगैगी ममांगदा आई हुजिक सीब तारदी आईगी अमाल सिना आईबु जन्नत पुजनबा ngamgadra हाइबसे अखोइ मतम खुदिंगमक्ता हिसाब लौरगा हिसाब तौरगा अल्लाह की दमक्ता तौबा ngamba अमल खुदिंगमक्ता होसी ताकि अखोइ कबर के अजाब तगी कनबीनिंगाईगी दमक्ता मैदान महशरदा लाइना अमदी अवाब याउदन लैरुनिंगाईगी दमक्ता हिसाब लौबदा अल्लाह ना लाइहन बिनिंगाईगी दमक्ता पुलसिरात लानबा मतमदा अल्लाह ना नोंथांग कुप्पगुम लानथोकपा ngamhanbiniंगाईगी दमक्ता अखोइगी अमल से मपुंग फाना थमहौसेबे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ना अखोइ खुदिंगमक अमल की पांगल पीनबिबो ओइसनु।